Federation of Civil Society Organization Foxna asi lairiba present scenario haibda tare hojik kina Manipurda amadi India gi technologyda tawriba attack sigi matangda asi tongan tongan ba koigi wafam mayama to porluk ke thamgre do koigi oina su koina tawdaba demand khra koi Manipur government as well as koigi India government da koi thamjage dana koi masi kaujabani da masida koina amgudriba demand si mapung phadri baw belebak miam ga loina na koi atan mapung sanction minana basu koi warep koi logjira bani dan maram duna ai koina tawdaba demand singa du koi thamjage asi thani gi matungda koigi lan si lepure koi thuidokpa nomai kapak khotro tarumdre tarokidre dubu laibak thibadi koigi Manipur gi oina koigi maitai haiba tare maroina ngasi lan si defense tawriba koigi isilina using maroina kunga pasing kunga panatra gusu kolai paiba kolai pai gi pa mayam asu laibasi lan kapak trena koina tumina laibasina maram orkanda koina yam komthokna laiba akoina lepe ai marak sida fajana preparation tarokanda tongan tongan mafam dagi koi henna chathima mawda lan tarak pasina maram orkanda nahan tarik 1 da koigi kadang banda koigi bom thadak drone bom thadak tana amadi sniper capsule tana lai pim jam lai hidre loina na ngarang tarik 3 ayuk ta trong lawbida koigi bom thadak tana bom kapak te missile kapak tana surface missile koigi short range ni kapak tana koigi mi asiana mi hodraga su madu yum kai be khotpa toilet kai be khotpa laigre duga loina na laibak amna thiba mana akoigi Manipur gi adugulba freedom fighter ama oina horokpa yamna moirang koirang hena khangnaba oirang da laiba Manipur gi adugulba chief minister pabu oirmaba ahandugi magi trust ki yum tumakta da tongan ba koi home yana koigi long range makte de short range ni moi kilometer 3 makai tare ni koigi lambi da chappa kanda range tu salaga di makoi kilometer manga go magi range sidagi akoi moirang kaithen ta na moirang bazar da tanaba target tarupasi laibak haba haigadra thiba haigadra hairiba moirang korean gi yum sida tadna koigi numitu da moirang korean gi masa nupa gi mamau nupi amakaki koi sibagi astigi preparation tawjaba adugumlaba arang phamba RK Rabai Kobama koi khudak tu da spot ta sidana koi yamna nungai taba thodo ama thokre akoina demand tawgadori ba si ngasi ai Manipur lengak tadi tawjararoi masi Manipur lengak kidi masi dami oina gi power laitaba sumna taki maming dang oiba oina tarobanina masi akoina Manipur lengak ta thamu da koina kanaroi da bana maram oirkanda India lengak ta koi masi pinana ba amati makhoni koina pamjari ba thabak ji onthona bagi damakta koi thamjage ahan bada kasi mathau tawni khangdraba mathau tawgi mahuta makhoi adugumlaba mapandagi sangakpa security force singsida kasi ima maira paibi sing sorokta thatpa sing adugumlaba maitai nupi sing ase masi futala kanda namkhair ka sangakanda nakhoi gi apam du pangtho haina khoi order tawba ngamiba Manipur government da khoi gi Manipur gi oina DGP oibiriba loina na khoi gi security advisor na constitutional post natragasu mana kenobok paisa laga unified command gi chairman bok paisa laga lairiba adugulaba puppet oiraba koigi security advisor ani si athuba matamda Manipur dagi makoi si koi suti logi gedabani natragasu masi India lenga na athuba matamda makoi ni si sinto gedabani haibagi koigi pressure si makoi India lenga ta koi mari leina basinda koi pressure piraga koi masi makona taksan jagani masi laibak miyam na su support to biya haiba wafam duma ai thamjage ngasi Manipur da hojik lairiba double engine haigadra BJP government natragasu tongan tongan ba MLA mai tara khaidok khra kanda leorbu humfu si papet ki MLA oiba dugaloina na makoi papet ki minister oiba masagi functionary constitution na piriba right assembly na akogi logiba keno babuta resolution babuta madu apply to bangam draba Manipur gi MLAs mantri singsi athuba matam da makoi resign tawba natraga da makoi gi oiba chapchaba phire mama loba kanda India lengak da makoi gi lebak si kanana bagi da makta antu kumar pressure ma pina na bagi da makta koi lebak miyam khubna makoi lehori ba yang khai sigi matakta tongan tongan ba makhan gi situation tongan tongan ba makhan gi lalong tarka da makoi da pressure piba ngasi Manipur da lairiba siaso mayam si mana apa matau basi adum tawduna lakwa aduna
कोई नहान नोंग निनीदा अमना कोई कनागुंबा नुपी खरना कोई केनोमा हेता लौथोक्तना हेता तौखिबा बनला केनोमा लौथोक्तना हौजिना अमुक तोंगानबा अमरोमदा चले हजिक लान तौदना कोई मसिंग क्वेश्चन चेला कांदा खन्नर कांदा करी तौसिगे करी पांथोक्सिगे हना खनगदा मतमसिदा अखोइगी मयाम से चथोक चसिन यादनबगी अदुगुंबा एजिटेशन तौखिलकपसि मसि तोपीबा लोइनाना लैरिबा स्टेट लेवल की लैरिबा सेसोसिंग इमा लेबापु थंगैसना कनिंगबा अदुगा हाइरबा कम्युनिटी मणिपुर की असिगुलबा अखोइगी प्रजासिंग असिबु कनिंगबा अखोइगी लनथुंग कनिंगबा लेबा असिबु कनिंगबा सेसो मयाम ओइबिरगदी अखोइ अथुबा मतमदा अखोइगी फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अहुम लक्षुबो इना मयाम पुननबगिदमक्ता अखोइ मीटिंग अमा अखोइ अथुबा मतमदा अखोइगी लीडर मीट अना अखोइ तौजरगनी मसिदा सुंसोय सोयदन लेंबिराकांदा अखोइ पुनसलकांदा ngasi कुकी सिंगना तौरैबा अटैक असी अखोइ कमाय तौदना अखोइ लांथेंगनगदगे हाइबगी खना नैनबा गलोइनना अखोइ अपुन मन पांगन हाइबदो सागनबगिदमक्ता अखोइ सिंजरकनी मदुदा लाक्तबा अखोइगी सेसो सिंगदो अखोइ लेबा याम तानरकांदा मखोइसि लेबा के इंटरेस्ट थबक तौदे हाइबदुमा अखोइ लाउथोकजरकनी हाइबदुमा आई सिमा थमजगे अखोइ मसी मसी वाराव बिदनबा आई थमजगे लेबा मियामदा अमदि आम ग्रुप हाइबा तारे मणिपुर दा तोगान तोगान बा खुन ngaकपदगी हौरकांदा आम ग्रुप मयाम लेग्रे ngasi bawda folks na mamangi sahi megi tarik ahum dagi horpa lansi gi matung dagi akoina yargadi arm group sing punjan narbi rakanda adugulba tongan tongan ba unified ama sema kanda madugi command ama hapa kanda hairiba kuki sing si irala na thengna na bagi damakta chi tobi abisi koi mamang da su laudna lakhre aduna ngasi su amuka hanna akoi federation of civil society organization gi maikai dagi thamjari madudi ngasi tongan tongan leiriba arm group khudi maksi अमुक्तंग पुंसन नरकांदा अखोइगी कुकी खुजो खरना मणिपुरदा लंदारा इबसे करमाय तौदना थेंगनगदे हाइबसे खनबियु लान कापक्त्रे हाइदना अतोप वाखलोन थादरकांदा लैरगा अखोइना मीना लान कापआकांदा लान का खनबगी कगिनोदा लैबसिमा अखोइ तोपीरो अदुना मीना लान कापक्त्रिगाइदा अखोइना कमाय तौदना डोमिनेट तौदगे कमाय तौदना लान कापदगे कमाय तौदना माइथिबा पिगदगे हाइबसे मसि तोंगान तोंगान बा एक्सपर्ट लेबिरिबा आम ग्रुप लेबीब खुद पुनसन बीरकान तोान पुनकान पुनः लान थेंगबिद्रगसु माइकई माइकई सिंगाकान सिगुम कुकी टेररिस्ट चंगल लांथें थेंगनबगी वखलों थादबीरकान अथुब थादबियो पुनसनबियो है थमजगे करीगुम पुनसनब तारगदी अखोई थोदोना लेबाकी ओइना खनबा अदुगुमलबा आम ग्रुप ने हाइदना अखोई प्रजा मियामना लौरप याय अदुगिसु मथक्ता ngasi प्रजा मियामना थाजरब थमीबसे मांगनदनबगिदमक्ता अदुगुमलबा आम ग्रुप लेबिरिबा चिनानाउसिंजना पुनसलकांदा अपुनबगी पांगनु सागतपियु अदुग लोइनाना अखोई कुकीना लान कापक्तरे हाइदना अखोइना इसा इसागी लेफमदा पुल्लगा लेबगे थबकसि तोकांदा करी तौरकांदा अखोई माथिबा पिगदगे हाइबा अनौब टेक्नोलॉजी नत्रगा अनौब थियोरी पुथोकांदा चंजन बियो हाइबा फमदमगा आई थमजगे